aso mātou te tāwai atu ia te oe ma le samotonga. Mātou te tāwai atu ia te oe i le anganga ma le whamaoni le tua. Whaaftai le nei amanoa le tua. Le nei foi mai aso atoa sa pisi ai lau whanau le tua i te awa ngā wenga. Due te mawhaiwa i tonu a inga e mai se lau e kalesia. A lewa mātou o mai le nei aso le tua se aso ne e whaia mātou te pia pia ai. Ma oli oli a walo so i fua oe tama. E le liu lama oe o ana nafi o le aso e oe le whawabau lama tama. Whaaftailo alofa maloanga le lei. Whaaftailo tau singa manbia i ai mātou uma la tama. A mata mai sewa pito matua se o lava sewa pito e titi le atua. Nā lo le pule mā lo le alofa le atua. Whaafetai mea uma, mea sili. Mea le lei uma o e whaia koe mātou. Ai sili ai le atua. O lo whamaro longa i ai mātou le atua. I le tino ai sili ai le mama le atua. E ui lava o le pesi mai pia nei whamai le atua. Ai mātou te whaatai atu la o pio le atua. Awa oe lava e te tau pio mātou ola mai le muto le tunga mau. O oe foi e whaoleina i ai mātou. We whamaro lo i ai mātou mai mātou mai malava le atua. O mea lewa mātou pati atu ai le nei tai au na mātou e te inga. Awa e te tau na ona mea i a te oe tama. Le atua soi kua. Le atua e ule au au. Le atua whai mā venga. Le atua whai mea ma whai. Whawhetai le tua. Ia mi a oe le tua e le ne aso. Mea koe nei tai au mātou te whamau nalo atu ia te oe le tua. Me sila fia le tau mawhai ma vai a lau whanau. Te leo taimi o le whale tonu ma le ato toa. Awa mātou whamau nalo atu ia te oe me e tai au le tua. Whamole mole tama. Ia whama ngalo mai le tua. Ia sila mai le ifonga lo whanau le nei tai au. Ma le mātou loto e nuti mo oe e au luma le tua. Le loto whamau nalo o mātou whawhea ane tama. Alofa mai. Whama mama whama ngalo o mātou amasama. O mātou soli tu la fono. O mātou a mio le anga le tua. So se ngai o inga tama te sila pia. E le tusa malofi na ngalo le tua. Le tua e ia lofa mai. Whama mama i ai mātou. O mātou loto. O mea mātou te manatu i ai le tua. Te tano le tua i a tafi e sea. I a whama mā. I a whata ele mai i ai mātou le mana. O le anganga pa ia le tua. I a whaia se loto mama le tua. I a whafo ina o mātou mawhawhau le tua. A mea mātou o se taulanga e mū. O se taulanga e manongi. O se taulanga e pa ia e lau sila pama le tua. O le te talo ma le naunau ta inga leo lotu i aso uma o mātou o langa le tua. I a mātou au ngā mo oe. Ma loo fina ngalo tamai. A o te talo lava lea tama. A ua lava nei a bese ina le mana o loa mama pa ia. So se taimi e poto ai lo whanau. I a atangia lo mamamu. I o mātou tonu le mu oe e suke riso le mātou matama. A wai au noa ma oe tama. I whai fua le nei matama. A le mātou te talo le tua alofa mai. I e whaatasi mai aso uma o mātou o lama. A mātou baba ai atu le tua e tele. Ma le whaulai o whai loa mai ai. Ua whai to toa lo toia fio mai. O le taimi e mātou tū mau ai. O le taimi e mātou whamara losi ai. O le taimi e mātou te whamaoni ai a te oe tama. Lua lo maua pere awa nua le tua. O le tatalo le tua le sao le fili le moe. A o le tatalo le tua i e lawe ai ai mātou mai le anga umalawa le tua. A o foi nei teita ina mātou i whauso soma le tua. A i e whamandia i ai mātou le tua. Le lungana lo le sabalino le alama me mātou te uia. Mātou te le whemne lawa i se mea tasi. A wao lo e whaatasi mai mātou. I aso uma o mātou o lama le tua. I a whaatuku te le ina le whaatua tua. I a maua pele alofa moni i a te oe ma la ngāruenga le tua. I a mātou whaamaoni mea oma mātou te whaia le tua. I a e whesoso ani mai. A wane tūla fo ina i mātou tama. Mātou te mana o mia oe le tua. Tālo foi le tua we singa pia. Mana o la uma i stono la lotu nei tai au. Tālo tamao le mātou tuina atu i a te oe. Ma le mātou whaatua tua i a te oe tama. O oe lava o le tali o mātou mana oma. O oe lava
lava tama e te whamani e ino mātou loto I mea le lei malava lea tu mai whai alo fina ngalo e le mātou loto ia e fesoso ani mai lea tua po se ngā ruenga po se tā pale po se pale o le ala le mea manao mia nei tai au lea tu mai ia e foa I atu tama ia e fesoso ani atu lea tua tāno lea tua le whamaro longa fo I tama I lunga lotu lotu nei tai au tama matina matutua so se tasi wa whaina nei whamai wa mātou tutu le whātua tua ma whake atu yo ma rafa o oio lea tua te whamaro lo I e whaiane whaiko tama I e whamaro lo atu lea tua so se tasi e manao mia lo whai atu nei tai au ia whatu lai mai nā mai lea tua ia toi whaokopo se malo si fau lea tua ia mea lea ma whahenga ma moli pau ia te oe tama lo soi fua pia oe lea tua Angale lei oe tutoku ia mātua kalesia lea tua ia inga taitasi o lea kalesia tālo lea tua ia whatuku tele ina le whatutua ia maua pele loto tele maua pele uno sai lea tua o le alawa le tele o pua ngama whapita auli o oe lava Yesu ke riso e taura ai mātou whamoe moe I e fesoso ani mai lea tua Angale lei mai oe tama Mei se o mātou whanau, tuina atu ia se oe lea tua. E nei foi mai tau au toi foi atu ia o onga lea tua. O le tatalo ia sau ina lātou I lo toto pai ia. I anga le lei lātou tau mawhainga nei foi tau sanga whai e toto. Le ata mai ma le whau tau tanga lea tua. Le ngata I lea, ia lātou ino I meo le nei lalolani. A ia lātou tau fi mau le lātou whātua tua ia te oe. Ia lātou whamano losi ai silsi nei tamaha. Whai lo atu lo whasino manga I lātou o langa. Whai lo atu lo fina ngalo lea tua I lātou o langa. E ana lei moe mitinga ma whaalinga tama. Ia whai lo atu ia I lātou. Ia whaonga ina o mātou whanau. O oe mano fina ngalo lea tua. Ana lei lau lotu nei tae au lea tua. Whamanuia mai ai mātou ia maua pia le nofo whialo whani. Maua pia le alofa moni le tasi le tasi. Maua pele loto matasi, le feawa tapi le tua, le whaaro alo le tasi le tua. Awa ele ai seisi e baba ai atu ia te oe. Awa lava le tua le matou nofo whiaro whani, e loa ai le lalolangi, o loo soe fua oe tamana. Ia vea mātou se ka le sia fia la upo, se ka le sia wa maua ai lo wafionga whaia. E lena o le whaalomo ai ana mau sustai ai. Ia papatiso ina mātou le mana o lo wanganga whaia. Ia e whamanuia mai e mātou le tua. Anga le lei fue koe la inga taitai ma lau whainga ruenga tama. Ia maua pele poto mea tamai ma whautau tanga I la wafio. Mātou te ngā lue e whaatasi. I le whaatino ina le whaalinga we tu ina mai e taitai e lo e kalesia. I le nei mai tau lea tua. Whanganuia mai fue koe tamai le mātou whamoe moe. Me ona tu ina atu lea tua le whausi e ino se marumau. Tama, e le lava le poto, e le ai foi se atamai, e le lava foi le tupe le atua, a o mātou tutu le whātua tua, o oe le atua o le sosio le tamala inga, o le sosio le poto me le atamai ma meo malava, o mātou whapea atu le atua, a lofa mai le atua, ia le mingi whaua mai o whanganianga le atua, ia maua le se lemi, ia lava matotoe, ia tū le nei whane le atua, I le ai se ai tā lafu mo oe malofi inga tama, a ia ngā lue foi loto lo whanau, e tūsai ma pledges wa whai e o lupa le atua, o le tataro le atua, ia whāmua mua oe o ngā lātou mapia e le atama. Ia whāmua mua oe mea umatama, o na e whamanuia mai le lo e kalesi. Ai anga leile nei whamoe moe le atua nei sausanga i atama, ia whātasi mai oe whātonu tonu oe tama, ai mea uma, ia ole mi inga e whāfoi a te oe le atua. Ai e whamanuia mai e mātou tama, anga le lei foi le tumalo, anga le lei toi ina te tasi funga ma Julia, mai se foi le atua, ulenga I Hawaii, Alaska, California, the Northwest, anga lei le atua, ia maua pena loto matasi, le nofo whialo whani le atua, e ngā nurua e whātasi, a wale whātino ina le atua, le whālinga o etu ina, I le taitai, o le tumalo, tatalo le atua, ia whamanuia mai e mātou, le ngātai lea, le Fellowshipia Samoa, Lamlani atoa, le tanga ruenga Australia, New Zealand, Amerika Samoa, Amerika, ia e whamanuia I o taitai, anga lei e whai whawhia ngainga mwhatua mai ka le sia e whia le atua, ia whamaoni pea, ia tutu mau pea le atua, a wala lata lava loto e whia.
Tele Springfield, Doug Clay, Josh Robert, Latouma, o whai mamato taitai, o missionary, ma whai manaria le tua, o lo whai le ngā ruenga whita, o le tala ino, le tala le lea ai ma le nu le tua, I e whamanuia, I e whau, I e lato, I a whawhelo ai mana o ma umalava, I a aluma le mana, lau a whionga paia, I a tele, I a langa I manu maro ina mo. Mato uso au no sa lau le nei la mani, nisho o a whaina, Nisho rofa sawaina ona le tala leo Yesu. Mama mi atu ya nato. Anga le lei foi oi tamai le nengu o Amerika ma mato taitai. Le perestende le kabinete o le komanda o pule nu o nato umo fai mato taitai. Tamana e ao o mai le tua. Ina ia mato te talo mo I lato. Ia anga le lei ma ia soswani atu le tua. Ia lato mata tau ia te oi. Ia lato fai ni tu la fono a vale leo le nei atu nu le tua. Ia lato mulmuli ia te oi ma whaia mea e te whina ngalo iai. Ne ngata I lea le ngā ui malo au malo uma nei la mangi le tua. Ia e whamanuia matua foi lau nu o Israelu anga leila uu le tua. Ne ngata I lea ta mā matua foi lato uma. O lo ngā lua le tua le tausinga le soifua malo lo ina le tua. O fo mai o leo leo lau tini api o lato lo I malo. I anga leia I lato uma lava. Vau a pele malo si e whatino I nai o lato ngā lo I ma le tua. Ia whamanuia le nei aso. E nei aso whapitoa le tua. I lea whata whai tauranga, ma lea whata whai tauranga. Au tau wai atu no whanau le tua. A whio mai o ia nganga paia. E te whau o ia mātou sauninga le tua. I e whatasi mai mea uma mātou te paia. Ai tu mau ia te oe. Lau lava mi inga le tua. Anga lei oe le worship team e nei tai au. Awa ni mawai lo whaunga le tua. Ia whaungaina pei la tau. Awa le teite inga o mi inga i aso taitasi. Te taimi foi o le amato whalongo longo I la upo le tua. Ia anga lei oe nganga pa ia whetalai oe. Nā tia le wawauga le tua whaia whete pina ngalo iai tama. Amato whalongo longo au e whetalai. Le ia foi mai le loto mea tamai le tua. Le loto mama, le loto le lei. Mato te talia I nai lo fina ngalo le aso le tua. Nalo tamai e whamanuia mai mato sauninga le nei aso atoa. A tasi mai oe le tua. Anga le nei oe mea uma mato te whaia. Tu mau ia te oe le miinga nei maso uma. E oe le whawawau. Whawawau lau. Amen, amen. Mai solo mati mone tu te taia.
I pass it, see the leg of my children. But what I'll for you on night and it ain't following on the way. Oh, my master, you way, you are off from my ye yai do man for either. The yai woman we are not from my home. Matu wala out there, ye from my dear mine. On our swap for you. Amen. Fatu le swafa malo Yesu Kristo le baya tatu e kale sisi yaso alo la baka malusi alo kota watari mko yaso na kwa tua na tatu ni ya tia fatu le suwa kwa suwa au le kwa ya dio na wema nisi kwa ya tatu tamama tina na utalo ya na baka malusi yaso tua aperu yese tasu sir malu ni kaya ya mazu tupatana tatu ya oi ya mese kwa ya to mfayo na mo mai tatu live streaming ni kaya ya atawa watu kwa ya oi ni kaya ya meo e mamu mai ya taro ya to ya mo ya to na ya msoso ya to tu sai na na ni ka sia ya tua ai na nuru fa malusi. Praise God, amen. Greetings to all of our Midway family and friends. Thank you for being here this morning on our Sunday morning worship. To God be all the glory and honor. Thank you for making yourselves available and putting God first in our lives. The truth of the matter is that any of us could decide not to be here. Thank you for making that decision, putting God first in your lives, and also making sure that we gather together. That's what the Bible says. Don't forsake the coming together of the people of God. Anytime we have a chance to come together, it's a time to spur each other on, encourage each other on, and to looking forward to the day when Jesus will come back. So good on you for being here this morning. To God be all the glory and all the honor. Say amen.
Hallelujah. Ya, wa mai o tō nei tai au. E pe o ko fia moe mai ngai kai au. O sau lo le kau malo lo ma le kimu o kau. Ya, malo lava lo sa. Ya, o kau o masang ya ka ko ia o le van ka ko ia ngengu. Ya le au o ma fo sama ia. Ya le ko sau fo kau malo lo. Ya ia ka ko fa ma losi pe le tu a se man. O lo tato tala noa pe le tato series lea o le tu mau ya Yesu. O le tato whimna nei tau sanga atoa ma o lo tato wawa aila le tusi atoa lava le mua mua Ioane. Ia alona mta upo e lua le o tato o le tato whai tau. Ia o le whai upo e sul mal valu. Se ia o le whai upo e lua sul mal tasi. Mua mua le Ioane lona mta upo e lua. Ia o lona whai upo e sul mal valu. We're continuing our Abide in Me series for this year, which coincides with our theme to abide in Jesus Christ. And as we go through our book study of First John, you will see that a lot of the things that John speaks of will pertain to how we are to abide in Him and to keep our fellowship with Jesus Christ in that right place. And so today we're looking at 1 John chapter 2. We're carrying on to verses 18 through 21. If you have your Bibles, you can turn there. O te loa na yeise taimi na o lau ngā tua i le vaenga lea. Ia ai e lei lava langa leo o ele tātou wha sol solongo le tātou whai upu i olo i ele tātou series. Ia e lei fo i toi wha amnatu atu. So it's it's another refresher. I know I've already preached once on this, but because this is where we're at in moving from verse to verse, it's a good day just to refresh and remind you of basically the heart of John's letter. O ile fai upuia, ia peole vaengale e fai loa mai e Ioane. Ia le mafua anga tonu lava na tusi e Ioane, tusi leo. Ai lela la tato fai tawai, ia ile fai upa sulmal valu. Ia ai whangata mai whai upe lua sul mantasi. Ia whai o maua tātou whai tau el tātou tu Samoa wha mole. Tātou whai tau el whai upe sul malvano. Ia ai whangata el whai upe lua sul mantasi. Tātou whai tau ia. Amen. Little children, it is the last hour. And as you have heard that the Antichrist is coming, even now many Antichrists have come, by which we know that it is the last hour. They went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would have continued with us. But they went out that they might be made manifest that none of them were of us. But you have an anointing from the Holy One, and you know all things. I have not written to you because you do not know the truth, but because you know it, and that no lie is of the truth. God bless you in the reading of God's word. This morning, the title of our message is simply The Deceptions of the Last Hour. The Deceptions of the Last Hour. O le tātou sāwali nei tai au whapelo na whaupuina, o le tau whaasese o na aso nei e ngata ai. O le tau whaasese o na aso nei e ngata ai. We're talking about the last hour here. If you notice in verse 18, if I luang mention mai e Ioane, o aso whape nei e ngata ai, o na aso nei e ngata ai, I lalo foi whamei, o tātou I loa ai, o na aso nei e ngata ai. O le fsili, whawhean tātou I loa o tātou o I aso e ngata ai.
Ale fe mai ya tu se yoane. Fe mai tau te iloa. Langa leolo o yai foi lea. Le ane te keriso e to atele. Ma le mele e fia au tua I foi se taloanga le nei aso. O le tangata le tau o le ane te keriso. This person that we call the Antichrist. And if you notice, e paule el kangaka e mentioning le tangata lea. In the whole Bible, from Matthew in the New Testament, all the way from Genesis, no one mentions the Antichrist except for John. We ask, why does John speak? Ai se alme tawa Ioane tangata lea o le ane te keriso o fefo ye mawai e Ioane yalmea lea. Awane ngalo yai tatou o le Ioane lavale na tusia le tusi lea. O le Ioane foi lea na tusi le tusi muli muli le tau tatou o le tusi o whalinga. O I foi le tusi o whalinga na I loa Ioane e iai le tangata le tau le ane te keriso ai le tusi na whalinga e sulma tolu e ta ua Ioane o le manu feai. Ole manu feai. In that Revelations chapter 13, when we look at John, he's the only one that discusses this person called the Antichrist. No other person mentions the Antichrist except for John. We say, why? Because this is the same John that wrote the book of Revelations. And in the book of Revelations, chapter 13, God revealed to him something that would happen. The Bible says, if you turn there in Revelation, let's look at it. I want you to read it. Su e fatasima o fa linga nai lonam tau pa sulma tolu fa mon mole e leia tato faitawai ia tato malam lamai na fai upu mua mal fai upu elua tato faitau fatase fa mon mole fa linga lonam tau pa sulma tolu fai upu mua malua. Just to give you some context so you know exactly what we're talking about here. Revelation chapter 13 verse 1 and 2. A fai wa maua tato faitau ia ya ngala ucha watu a tusa ole faalinga le wa failoa tu ele tua ia Ioane ai lo tama fai Ioane fa tusa mele o va ia kusa he cannot understand what he's looking at. So mela le tam fai Ioane e compare ya manguia ilanga mele va ai alu pumongi lava ele lo Ioane mele kilo yai le la lo tam fai fa tusa le mai e pei ole na Mary le ngata le mai ona vai pei ole vai ole rosa le ngata le me ona ngutu e pe le ngutu o le leona a fa meila e ai malista ngata le e le ngata le manfe ai a fa meil fa upunga ua tu ina atu fo ia te ia ele tarako o le upunga le mo ile palangi the dragon o le upuna tarako o le fa tusa le o ai o le ti Apollo ai fai taua ile fa linga na sul malua o le fa tusa na fa me wa ai atu ia ile tarako ua pa u mai le langi tusa taimina o fai fam sinonga le atua fa me ua pa u mai le langi fa me o le tarako le o le tangata tuai le ngoa ya satani le ti Apollo le sau e fai mafala ve lave ia tatou ai le fa mai e ese la le manufe ai ese le tarako o le tarako la satani o le manufe ai o le ane te keriso o le tangata le whaonga ina ti Apollo e whai anga ngā luenga pepelo. Le la whai mai, o wheme sa o ele pule o le ane te kariso lea. Wheme mau ele pule o le manufe ai lea. Wheme e maua mai le tarako. O ai le tarako ti Apollo. Le ringa e tau mai I, o ka ngaka ia ko lua e ngā lulu e whakasi. Pena tam whai atu i le tato ang tu spai le aso lulu. I le lua te Salonia, len tato whai tau ai. O lo tau mai foi l'apostolo e Paulo ia isi suafa po isi ngol tangata le Anticariso. Ai vava ai le lua te Salonia lona tau po e lua oi lua te Salonia tau po e lua feu pe tolu. Fe mai e ai le aso e tupu mai ai le te a ese ma faalia mai ai foi le tangata o le angasala. Le tangata o le angasala. Le ngata I lea whamei, o le isi longa ingoa, o le tangata lea o le mālaia. O tangata o maia lo tam whaila apostolo a Paulo whamatala I Thessalonia,
o le ante keriso umalea. Le winga o isi e ngoe tato te ilo ai, o le ane te keriso, o le tangata o le angasala, o le tangata o le malaya, o le whaalinga ia, o le mangu feai. Ai lea lalo tam whaila apostole Paule whailo atu, e iai le taimi. E ale o tato whaitau tato tusi, le o tato whaitau whaiupo e sulman valo, whamei, o na naso, o na aso ne e ngatai, whamei, whapei ona o tō whaalongo ai foi, e ai le aso, e sau ai lea, le ane te keriso. Au le ane te keriso foi lea, e leo se system. E ei tangata e manatu whapea, ai o se world system. Ai a tato whaitau, le ei o le tangata, o le tangata e tū lai mai, e pei o keriso, o le wingo le upunga o le ane te keriso, le upuna o le ane te i le upu e lengi aia, o le kangaka e fōlinga mai o keriso ai pepelo. O le kangaka e whaafolinga, e wawa ai aku kangaka, lako mangaku, e pei au Yesu keriso. Now, a lot of times we think of the Antichrist, we think negative opposites, but that's not really what it is. It's someone who looks like Christ. It's someone who acts like Christ. He does miracles because you see that in the book of 2 Thessalonians. It says, e fai fo ia vavenga. E fai fo ia perfetanga. E fai fo ia mea uma ia e fai a Yesu. Ale mea mule tato i loa le ese senga, o i loa i ona ngā luenga. Langa e aile taime e whapea mai ei o ia lava o le atua. Ma ia tato fai tete la i le tato e kalesia. O alanga toma fai a o atu iate o ilanga lefa mai tusi lea o aso e ngata ai. I e mana tu natu la le taimina tusi e o ane tusi lea. Ova ma le lua Afrika usanga fa mai tu i tala i ane o aso e ngata ai o aso ngei. Kusol kaimi ngā loa mangaku i o ange wo kako iaso mulmuli. Ai leo o lua Afrika usanga o lewa nga maliu yo ange leo lo kako fai kaupea o lea lava lo tama fai pel kuspa i e wha manatu mai ate oe mau e ai lava le aso e toi a fio mai ai Yesu ai le ngata lau le wha alia mai Yesu fe mei ai foi le aso e wha ali mai ai foi malkama selea ai lea la lo tama fai wha malosi le kalesia a wala nge kako wha asese inga kako le mea lea Lango lisi le mea ai whaitau ai toi tatou fo'ila tatou tusina le lua Tesalonia. Lonam tau pue lua whai upe tolu. Whamei tusina, whamei awa nei whase se tasi ate o tou i se tonga fiti e tasi. Le wingo se whamtalanga, lango le kalesia le Tesalonia, wa matana popole o lato loto, pole mea, wa tau nuu mai aso mulmuli. La toa manatu o lato yai i taimi o pua ngā o lato misia le siti anga le ngata o l'apostolo Paulo. Ai leo sau ia l'apostolo Paulo toi whamanatu yai a o le whaase se o tau. A o le atu vale tau loto, a o le whapopole ina tau loto. Whai taula ia whai upe tolu whemei e le o mai le nā aso se ia muai o na tau nuu mea ia lua o le te a ese ma le whaalia leo o le tangata o le angasala. Mea la le tatou te iloa ai, o whai longa ia e te iloa ai, wa tatou iai i aso muli. Say amen. O le ale wingo le mea mua lea o le tangata ua te a ese. O le wingo le upu e lenginga, as we taught on Wednesday, it's where we get our word apostasy from. It's apostasias, which means the great departure from an original standing. O le wingo o le te a ese lea, o tangata na iai le whaatua ai ona ua whasese ina i lato i le ane te keriso ua tō tele ai tangata ua o ese ma le whātua tua. Lela whameila la apostolo Paulo o le mea mua le tu lai tātou te iloa ai o le aso e ngata ai. O le toa tele o tangata whātua tua ua o ese ma le whātua tua. Lela e tau la apostolo Paulo o le te a ese o tangata. Te a ese mai lea, te a ese mai le whātua. Peo le tele la nau e awa tu tato e kalesia lango le te aleo lo tanoi l'apostolo Paulo e leo i kangaka i laulangi au tangata wa leva ngā loloku tangata wa i leva nei totono le kalesia ai lefa mei l'apostolo yoange i o kou makaala au ange i whapea o kou o lo moe le fili pe saunga le muma le leimea uma i e makaala o lo whiarwa i a le fili e kauma whai e whase se e kauma whai e taitai ese tato mal whātua tua me ana e tā ua ilo tu mau. Ta ua ilo tu mau le kalesia ke le loro vava ai aku i le kele o mea o kulai mai. Le eo le se kaimi e koe moe ai. E le se kaimi e koe whawai vai ma whakamala ai ku mau ia Yesu.
Langa leo tato ilo o mea ia leo faita wai ia leo umayo ange au te lo keninge I le ko ni kula o nga ngai ni nguke el ko afio mai o Yesu Keristo au le mea ta wala le fa mai kuspa ia ka ko ke le lo le aso e le lo le kaini e o ai Yesu Keristo e le lo ia le aso to afio mai ai o na o le tama langi paule mea ia e sa ongi le kalesia ka penga lo ainga ka penga lo fa ngau baba ai fa le fa mua le tua malona fina ngalo ai baba ai uma isi mea nga fa ia awol ko e fo le malosi awol ko yalwa I folo kaini au le kaini a makanga a mai a fa poto fa nau fa nofo I lalo a matana o ai o asonge o aso e ngatai o le aso le a ka ai le fili o le aluato I le nganga le ante kariso e tama fai e fa se e tama fai e tai ese tato mai le fatu atua ia Yesu o lo na talo I le atua midway au ne ia se sio tato fa se ki apolo ai va ai fo I la oi o le sau fo I la ki apolo o le koi sau ia I me kekele. Ia ilis kanga kaleva ai se sau I me kekele. Ai sau ngil ki apolo o kama I mea e a maka os kama I mea la kuai. Kama fai ala ia loke solo mafa e kama fai inga ia langa mea lea e a maka os mea la kiki ai umai fo kwa ke le ale a fainga. Ke le ale a fainga. Langa atato fai tau e tusinga le ke nese lona mtau pe tolu. Le kai mi lenga nga fa o soso ai e ki apolo le ngata lea ia eva fa me al talanga on sai mai se o va ai ke nese lona tau tolu fa mua fa me ua sili le ata mai o eva le ngata a le fa me ua sili le ata mai e le o se ata mai le lei o le ata mai fa o soso o le ata mai le anga o le ota mai foi le e kama fai e tosina o ina ia fai me se ai le fa mai me nga ko fa malo se ki oi o ki apolo le ska ka ko ke ula ai langa la foi poko ki apolo e sau e su e mea nga e ke vai ai ia nga saua o le mea o le si mea le fa malo e le sau ki apolo ni me fo o le mea nga si la fiel ki apolo ke vai ai o le mea nga sau ki apolo ku I o ia soma langa lai lo ki apolo o langa ia le vai a fa pe ole o nga e ku ia ia so uma o le aso e pa ki ai lo fengo fo wo anu ke vai e ku ia o me anga kas a fa ole muli lua e ku ia o ele ma fainga va ai solo maka e ku ia o ki a por el me anga kasi me anga le kalesia o ke me makalai a wol ka ko va ai me ke le fa pe o me ke le ka su se va ai le o me la ikinga a ka ko ke le fo inga kanini e ai kan ya ali mai le anga look for the little things. Take care of the little things. You know, Solomon says it's the little foxes that spoil the vine. He didn't say the foxes. The term he said is little foxes. And the reason what he's saying by that, it takes the little foxes who come into the vine and they eat all these fruits and they mess it up. They're small enough to creep underneath the vine because when you know a vine, usually they're laid down low. A big fox might have a hard time, but the little fox, it's easy for them to squirm around and make their way, and they spoil the vine. In the same way, Satan comes in that little way to find out what it is under your life that he needs to deal with. Whatever it is that he knows, he will keep attacking the same thing. O le mea kongoan ngā le whai ako ngi kai au le whao ngā ki apolo e whaase se ai oi nanga le whamai kuspaia ua sili le atamai ai leo se atamai le lei the English word there very word better it's cunning craftiness in other words the devil's not stupid now don't take me wrong I'm not trying to give him power he doesn't have power God has all the power but at the same time he's evil and deceptive enough to know how to lead you away from God o le ngā kamai ngā nanga lai lo le ia le meke vai ai e ke alu we fa longo langa silinga fai e mo e ma fai mai le aku we fa longo ia le o fa se e fo ia e mo I ma fai mai le aku e au le fai le mea le nanga lai lo e ma ngai alo va ai ma ngai le ai ke no me mo sai le aku e kango ia nanga a kango lo o la au le ku kusa le lo o e ma le atu we fa longo ia and a lot of us be on some fai atu vasolente o mea ia tolu e whao so swai tātou, o le tuina nau le tino, tuina nau a mata, ia ma le whaali o mea o le nei o langa. Those are the three things e tele o na pā uai tātou. A leo mea umai kolu, e ia mea kasi e vai vai e kako. A leo le tino, o tātou mata,
o whaale ni o mele ne yolang. Au mea ia, le wako aki apo le ku ia o ia so uma. Mea langa whai ato ia te oe, au e ki whakamanga. E ke ala mai loka iau, e koe saufol ki apo le ku ia oe mea ngai kas. Ai e whamalosi, mea ngai whamai kuspa ia amo lo sa taro i aso, whai so o. Le winga ke ala mai koe amo sa karo. Koe ala mai lisi aso koe amo sa karo. Au ngau le amo la sa. Ma whakaakia li e raso akoa. E ke koe fo ia lo langku ai. Au aso uma i e whaasa taro ina tātou tangata. Au anei toi whaatanga lava se awa noa i le ti Apollo. Ai langa le lawa tātou whaitau ai. E ai le taimi e sau ai le ane te keriso. Ai ai lama lisi le ngā whamai. E ai le taimi e sau ai. Le wingo tala yo ange. E le taimi whaadi mai. He's not here. Langa e iska ngaka loa whamai o pope le ane te keriso. O le iska ngaka whamai o kako pleskingi o le ane te keriso. O iska ngaka kusi ai o kako whaifi au le ane te keriso. A ika lo whaifi au o ka o whaifi au le ane te keriso. E pule alka ngaka i langa sue. Pero on mele kam whai koe o ange. E le o kako i loa o ai le ane te keriso. Ai a kako whai ke langa sau le isi langa. Whamai a o le kaimi ngei. O leo o lewa nga whewha e isi ka mai ane te keriso. Mea la le ia kako maka alai. E ui lava e le isau le ane te keriso moi. A o longa nganga leo le pepelo ma le whaasee ma le tamawhai e whaasese i tātou. Whamei o le nganga leo le ane te keriso. Wo lewa nga sau. Wo lewa nga oso kongu le kāresia. Wo lewa nga sau e wha oso i tātou. O le fsili whawhen tātou ilo wo lewa nga i. Langa awane ngalo ia te oe. O ai le tu ina atu le pule i le ane te keriso. O satani. O tātou ilo fo i la, i le amatanga ia atama ewa, o lewa nga ka ai le fili. Le ala whai mai tuspa ia, o le kama leo le anga sala, o langa ia mea nga whai mai le amakanga, o lea lava lo whialua i taiminge, e ka mawhai e whaasese iai oto. Oe o alkai au nge, mea ngau a moe mai le isi, langa lau kau whaasea kul ki Apollo. Ai a kako makahala. Langa i kako ke le iloa le mea lea, langa lea fo iloa ki Apollo. Awange i whaalongo le mea lea, ke ua kupu lang whaatua. Awange kakalo. Some of us, we don't know this, but he keeps you from the power. As long as you go to church, but you don't care about the word, the devil is happy. As long as you go to church, but you don't care about praying, the devil is happy. Why? Because you're just the person who has the form of godliness, but you don't have anything else. That's why I'm telling you, church, there are two things. Don't just come to fulfill a duty. Make sure you plant yourself in the Word of God. Pray every day. That's the only way that you can overcome evil. But otherwise, don't cry out to God when evil overcomes you all the time. Pau lava le mem whai ona tātou whao matia ai le leanga. O le tū mau le upo le tū. O le upua le tatalo. O le whai ngo fio ngei mea. Pe on tam whai atu e ke le kawalu se a onga e kau lera nei mea ia. O lewa nga ku aku le nganga pa i le kako whai kau ai lang le whai mengina apostolo yang. O kusi aku ngei mea. E le ongo e le iloa o kou. Ngawa iake o kou le upu mongi. Ngawa ko i loa me whai au le whala me lave. E i loa me whai ai le whai. E i loa le upo le akua ai le anga iai. Ngā le wha longo a ma le fia iai. Ai le ai se usi tai. Mea langa le wha mai lotu si wane le wha ngata. You have the Holy One. Wa ia te oe le wha unga mai le anganga pa ia. A wane ngalo ia te oe. Na awina mai le anganga pa ia e whaima. Ma fe so ani ia te oe mau. Ai tō fio tātou e spend le time le presence a le anganga pa ia. Pef ko a spend a ingo o mai le sa. Ai lea o aso uma e te nofo ai le presence o le nganga pa ia. O le mea ngale sa o le nganga pa ia. Ina ia whai mafsosoani a te oe. Langa i sila fia le tua. We cannot do it on our own. We need his help. Christ says, apart from me, you can do nothing. Mea ngā awa ngei whape o lo malosi, o lo kālengi, o le leo me ke whai. E ai kai me ngaka i kako malosi, e ai kai me vai ai kau le lea, e ai kai me vai ai uma tātou, awa tātou wha moe, o le anganga pa ia, pau le me mawhaina sosoani ai tātou, wha malosia tātou, ia tātou ala i lunga mata ala, whai le ngā ruenga le tua tu mau, ia Yesu. Al wha malosi nā moe ma. Nā ngō tātou i loa. O isi kaimi o lisi ngā kaimi le fia whaalongo ai langa ngau e loa mea ia. A o lisi le ngā lue ngal whaiwheau. Ngau le koe wha mangaku aku. Even if you know it, it's just a reminder. Stay rooted in God's word. And sometimes we need that reminder because sometimes in the busyness of life, with everything that's going on, as human beings, we tend to forget.
But today, it's just a reminder. And so, yes, you're going to hear this all the time. You're going to hear some of the messages repeated over and over. But I love it. Repeat it as much as we can so that it can sink into our hearts and finally have a place where it's rooted so that when finally evil comes, temptation comes, you may be able to stand against it. So even if you hear this message 20 times, my prayer is that eventually it'll sink in. Plant it in your heart, and you will know without a doubt, I know that the Antichrist spirit is around, but I'm going to stand firm in God. Why? You already have the Holy Spirit. I know I'm referencing that a lot in our Bible study. Because I don't want to mislead you here. Fai upo ongo mal fitu, fai mai tala le, fai ole nei foi, ua towi loa le mea o loo faa lave lave. Ina ia faa lia mai ai o ia, I ona lava aso. A wao loo ngā lue nei lava le mea lilo a le a mio leanga, na ona se ia ave e se ina le o faa lave lave. Le wingo faa talanga le, fai mai fai upo fitu, fai mai awa o loo ngā lue nei lava, ile mea lilo. La mea le ngā lue mai le mea lilo, le anganga leanga. O ki fia mga e whaapula o I mea lea. E le ngaka lau le anganga pa ia, ai lea fo I ai le anganga leanga. O le anganga pa ia kako ke leilo aku le anganga pa ia leiso matino. O le anganga pa ia o le anganga whainga whiarua wa ia kako ke leilo atu. Ai le fe mea o whiarua I le anganga pa ia le mea lilo. Ai le fo fe mea le apostolo Paulo. O lo ngā lue fo I nei lava le anganga leanga I le mea lilo foi. Le winga o le alwatu le anganga pa ia o le atu e whaamalosi. Ai lea fo I lo ngā lue mai le anganga leanga e tau mawhai e wha vai vai. Ai baba aila o le mele tasi, fai mai lan fai upo le, fai mai e iai le tangata leo lo fai ma faa lave lave. E iai tangata leo le upo moni e tauna tuwa inaina, o le tangata leo lo tau fiofi I le ane te kariso. E o lo sau le anganga, ai le I o le taimi e faa ali mai ai le ane te kariso. Ua a mata na ngā lue le anganga le anga, ai le I o le taimi e sau ai le ane te kariso. Le ala fai mai ia le tusi le lua te salonia, fai mai e iai le tangata leo lo tau fiofia, ia le sau o le ane te kariso. O ai tangata lea, o le anganga pa ia. Kei loa me whaasai, langa iai le isi mea le soso angia kwa ia ki oe. E iai le kaimi, e o ai le kaimi e sau ai le ane te kariso, o lo pule ai le atua. Kusa e le sau le ane te kariso lang kaimi, e le iai fo isanga pule. Ai le fa mei o le anganga pa ia le kao fiofia langa fai upo o fa mei ina ia faalia mai o ia I ona lava aso le ringa tau mai e ai foi le aso o mana to fai le atua e fa akanga ile ante keriso ai le fa mei o lo ia kanga ka le o le anganga pa ia kao o le fisi ai sea ke lo meo ke kal kongo lo kao fiofia langa le yo o le kaini e AVS le kalesia Yesu. Mea langa I e whaamalosi, e le io o le taimi aves langa mantua oe, a avese ngei le anganga pa ia. Le ala lea o ngā le kalesia. O le ko se mana. A le mana o le kalesia o le anganga pa ia. Mea ngā lau tatalo I le atua, so se taimi e o mai ai, ia matua ngā lue mai lo na anganga pa ia. Ia ngā lue mai le mana lo na anganga pa ia, tutonu le mea nei, a wa le eise anganga pa ia. Ia, o le loko e mate a. O le loko e le eise whaakua, o le loko e le eise ola. Ai lefe mea o lo ia ile nganga pa ia ia maso songe ka mea I e ai le kaimi e avese ai le atua le nganga pa ia au ke kalkongo o le kaimi avese le nganga pa ia o le kaimi nga walu le siki anga le kalesia ai sea langa lefe mai e avese lo le nganga pa ia fa akanga lo ma le mangu fe ai ai o le sau fo ila le mangu fe ai ai fai tau pele fa linga sul matolu fa mai e sau lo fa kulanga lo mele fe fe ka ko kaimi le ia le mele fa me ku yo lima le ngu mela nga e ku lo maulu ngu mela nga a mele fa ko ya ki oe a wange I fa seinga o ko na nga yo o nga po nge le fo walu kala fa me o ku ile o vaccine o ku yo mang fe ai le ai fa kau I e ai le aso e le releasing le mang le ngu mela le o ngo sei longa ua wo release mai le mang fe ai a le fa mai kuspa ia e release mai le anga le fo le mang fe ai le wa avese le anga pa ia a vatu ai ama le kalesia le winga lai kau mai I e le ai ka ko kaimi nga a le leilo fai kau kuspa ia e me fai ngai loa e le kai kai a o kai ko le kaimi e fai ele kui le fe ka ko
Mea ngā le wha meila apostolo Paulo, le fo e wha malo si ake oi. Awa le atu vale lo loto. Ke ele o ngei mau kala wha mei, awa whai al kui al mang ai. Ia kalo whai ai lai mua ma o ma angel walo, o ma whai ma kui. Al mele whai aku ai, awa ke whewhe ngā mea. A e whai kau kuspa ia, e ai le aso. O le aso e kakala mai ele mang ai man antikeriso, o lo kakalo lea. A whai e ke ai le aso ngai ke wawa ai le antikeriso. Kalo whai. E kau mai ngai ngā, we e misi le si ikianga. Awa le upo mongi lava, e kakau ngā whai le si ikianga, a vese le nganga pa ia. Fua release sai lo markama lea. Pea leilo whai kau kuspa ia. Alua i whai tau. Whalinga sulma tolu. Whai tau ai lua te salonia. I e manino lawa le whamatala mai la apostolo Paulo. Le whai mai whai upo e tolu. Whai mai e le ma whai ona tau nuu ia mea. We whaalongo iai. Ke le lopo le asisi me kau whaamalam. La mai ngā kala. E le ma whai ona ho o mai mea ia. Se i longa lava ua tupu mea ia lua. Mua lea. O le te a ese o tangata mai whaatua tua. Lua o le whaalia mai lea o le ane te keriso. Mea lana ia tātou malam le kālesia mataala. O mea ia awa atu ia te oe. Nā le whesosoani atua ia te oe. Ia whai eiso filfilinga le aso nei. O le aso ia tātou mataala ai. O le aso e awa nei tātou whaatamala ai. Awa lewa le awa levana whea lua i le anganga leanga lea. Ai le aso e whaatino ina ai le anganga leanga lea. I le tūla i mai o le manuwhi ai. Ai mo taimi nei. Ia tātou mataala la ia. Ai lang ai whai kau loa lela whamea. Whamea la isi whai upunga. Whamea. O tangata sa tonu le kālesia. O tangata sa tātou lotu whaatas. O tangata na tātou whai mea whaatas. Ai se o tam whai sosoangi aku nge ke ua wavel kou kuskusi lima. Le ai e is kangaka a whawaiwai au whawaiwai. Ai langa mangingoa o kangaka ia, o le mele kam wheko i oange, o kangaka e malama i le upo le atua. Ai ono le taita inga sese, e avel upo le atua, ai wha sese lona wha liuma. O mea ngai ta wai o le ane te kiriso. E fōlinga mai o Yesu, ai makua maua onga Yesu. Le whamei elti Apollo, whamei eltu se koronito, whamei leti olti Apollo, e peo lea, e wha fōlinga, e peo le a ngelu o le malama, lama. E whialu wai, e alu malanga pupula, kamai pupula, ai wha ke ia, e fuaka kou ia lang kamai pupula. E whamei alu waku, e wha se e ake oi, e peo le a ngelu o le malama lama. E kau mawhai e whailo aku, o au lava kau kou kongu iai. Mea ngā whakuai, e aka mai o le kama lea. Awang e whaseinga o kou. Langa leo le mea, the really sad thing is when you read Revelations, whamei tu se whaalinga, i le kaine kula i mei mangulea, whamei o le ango ma le ango kangaka, o le a whaseseinga i le kama lea. Kele o kangaka, o le a muli le kangaka lea. Ai ke lor me, okay, you know, it makes me really sad. O kangaka ngā loko mua. Kangaka ngā iai le whaolakanga. Kusa le winga kongwanga o le kala le ioange o kangaka ngā iai whaolakanga. Ai le ngaka lau whaavai, a walako o ea o mese. Walako ke aku ia Yesu. Walako muli le mangwhi ai lea, ma walako whaapea o Yesu mo i lea. Ai a tato iloa, e kasi lava le alo le atua. E ese mamao a Yesu ke riso lea, ma le ane te ke riso lea. A le fesili, hawhian tato iloa, le upu lea. Le upu leo le atua e mawhaina e iloa i ese singa o le mea moni ma le mea pepelo. Na o le upu le atua. Mea la le ai whaalongo so o le whaiako lo whaifi au, si whai kaulo kuspa ia yaso uma. Whai kaulo kuspa ia yaso uma, o le mea konga lea. Ia ho o mai wha o so songa ke le ki Apollo, o e iloa, e leo se mea mai le atua. E ke iloa, whawhenga iloa, langa o iloa, le ai langa le whamei upu le atua, pe ia le mea len wha o so so Yesu. E loa le Yesu ia wha se el ki Apollo. Nanga nga sau foi ki Apollo wha o ngalea. Le upo le atua. E alanga whamei, e le kusia e oso i lalo e awina mai ona angelo e so e pue oi. Wha o ngā se le upo. Ai koe wha sao a Yesu lea, le upo a le atua. Mea langa e ka uailo ku mau le upo. Ta uai le teo le upo le atua i lau loto. E ke iloa ai kali aku ki Apollo mauna wha o sosonga. A o le sau ki Apollo ai sili aku longa poko le upo. Ia. Fela ye kako. Nang aunge ngalo ye kako. La fo i malama ki Apollo le upo le atua. O lo i loa ki Apollo le upo le atua. O le ante ke risa fo i lea, ia tatou malama. He will be revealed.
But I'm praying that none of you are deceived by what he does. Know the difference. Know who your Jesus is. Know who the true Son of God is. Know the Word of God and what it says about who Jesus is. If the Bible says that Jesus was 100% man and 100% God, how do we know he was 100% man? He wanted to eat like a man. He wanted to sleep like a man. He got tired. He did everything that a human being did. But on the flip side, he was 100% God. Why? Because he also did miracles. He's the only person that could walk on water. Do you know what the greatest miracle is? He rose again from the dead. Mea ngai kei loha le ese singa fa maina toe tu mai o ia maile le osi. Ai ke loha le ma mea mali e kopia ngai fo isi ale ilea. A e fai kaua le whaalinga e sunma tolu. Fa mei e ai ngai le mea e manu ai ngai o ia longa maulu e tas. Ai fa mei la e fai ngai le perfeta pepelo le vavenga. O le koe whaaku mai fo le kangaka lea. Ia whai loa tu tangata. O le keriso mo ia lea. Lang mankua oe. E pau le tangata laulangi atoa e mawhain tato whaapea tu na toe tu mai le oti ua nao ai Yesu Keriso. Ai le tusi mai tusi e whaalinga e whai fo le ante Keriso le mea lea fe mei ei me manu ai lona maulu fe mei e pau atu e oti ai latu perfecta pelo whai le vavenga toe tu mai o ngai ngā e wha se e ai lole tō telo tangata. Ma lato whaapea o le aila o Yesu la lea langa leo vava ai ai lato mata. Au te fiam na o e wha manatu yate o le aso nei vava ai Yesu o tuspaia. Vava ai Yesu leo lo maftanga papitoa ia e loa le le aso nei le ese senga o Keriso ma le ane te Keriso. Awa le fe mei e ai le aso e sawai. E ai le aso e sau e whaasese ai tātou ka le sia mataala la ia. Awa le toi wha vai vai. Langa le fe mei e o ai ona pō nei le awa a mata na pa o maalia tu ai stangata. Le awa vai e ka ko le aso ngai. Le awa a maka ngā wesi iskangaka. Le awa a maka ngā maua kua maalia iskangaka. Ai sea, le wa a maka ngā ruenga o le whaase. E a leo tatou mta upu, o le tau whaasese o na aso nei. O loa tupu le taimi nei le kālesia. O le mea nau te pole ai, i ngei whaase masisi o tau. Te talo le atua, ia pui pui o tatou mawhauwhau. Au le fsili, whaafea, le upu. Le upo le atua. Mea le nea o te tau mawhai atua, i tatou e kālesia, whataua le upo le atua. Pau lea le mea iei le mana, e mawhai ona wheliwa ina i o tātou tangata, ma whaola ina tātou maile tau mawhainga o le li o le neila lai. Au te wha malosi a te oele kālesia, wa tātou wo o yaso e mulmuli. E le koe kau wha makalak. Wa kākou wo leo e wawai o aile maliu, le koe whailong kangaka. Sa ave kai kasi, ai leo ave hau ngā li i whakas. Sa ave ngā o kangaka mākua, ai leo ave makamaiki. Mea la le kākou ilo ai, pe o kam whai aku. E leo se mea lai whaafefe kākou. E leo se mea la whaake i ai kākou, paulu mea. I eiloa, a e oki, ua mauki ngoa me ke arwai. A ia wha malosi le ka le sia o la wa o le wha malosi ai tātou, ma wa ai wha lewa tātou wo o i aso nei, o le ke le i o la kau whase e lewa kupo i ngā pongi. A walange koe wha, ke lo le si a wale kau whase e, la unga o la wha malosi a kua, wha i keke fo i lo maka maka TV, ma lo maka maka Facebook. Pe ma ngai le la unga mai o le kangaka pālangi ngā ai ke le lo le upo le kua, e unga wha ase kua yama oi. E leo mea umai lunga Facebook man ki vi unga mea lei. Ia e loa le ese senga langa le foi fa mel kus pa ia. Ia e leo anganga uma o anganga lei. Ia e tofo tofo. Test and discern every spirit. Because there's an evil spirit. Just as we read, already the spirit of lawlessness is already working behind the scenes. And so John also writes, test every spirit. Ia e tofo tofo ia nganga uma mavaai. O fea nganga mai le atua. Wai kasi lava le nganga, me ngai kawe kako o le nganga paia. Pau lava ngā le nganga kako ke mulmuli ai, o le nganga ua paia. A wisi uma nganga, ia whai keke ai lai. Nanga leo fea wai uma. Le nganga o le wha mawalunga. Le nganga o le kui nganga o le mata, tuina nau o le tino. Le nganga o mea wha alia, o le nei tino. Ia tātou whai tetei, le nganga o le wha mawalunga Church, it's all in the Word of God. And my only encouragement today, choose wisely. Choose God. Remain in His Word. Because I'm telling you, the days are only going to get harder. La umal fama.
Ia le ala uman ngi kausanga le ai sau fama. O lo fama lo sia ki oe. E le ko o mai aso le. Wa ka ko ol kai mi ai longa la alwesen ngi fama. O le la ka ko o ia fapea. A lo fama lo sia ki oe. Ia avea ngi mea ma mea koe fang mai ai tātou. To e fama natu mai ai tātou. A wala il koe fa vai vai. Ia maka ala I mea ka ko ke fa longo iai. Ia ka ko vava ai le upo le atua. Fai tau ia yaso uma. Ana le upo le atua. A fai e ki fia manguia lo a inga. Vava ai le afionga pa io le atua. Vava ai le kaimi o whapikoha oe. Taimi o lo a inga. Si o le maa ngai ia aso i e Samoa. Aso i e Samoa. Ke le loa kaimi nga o anwai fo I Samoa. E le iwa malu. A o soifua mai ia lau grandpa mal grandma. O mea lea. E o lo le ongo le afiafi wha alongo kua kā mai le longo. O mal au oi fo ia au vanga ia ko vai au wala. Ia manga. E ngisi o konga ia au manga. Ngole ia kula wala la ko kiuke. Sangi ko fer wa isis. Awa nge ko nga yois ka vale, au nge aisia. Wo kai me fai le afiafi. Wo kai me mai ai ngai potu. Ave le vi ingai le tua. Ai aka ko yo ponge. Me yo pisia ka ko wa. Ai a ngofo foi fa kasi o ko fort na kamalang kelfong. I'm just telling you the reality of where we're in. But I want to remind this church, time to go back to the basics. It sounds basic, but that's where we need to start. Bring your family together. Gather them at night. Yeah, but some of them work. You have 3 or 4 in the house. Get them out of their rooms. Sit them down. Pray. Make an effort. Start off small. Make it a pattern. Say amen. It's always a pattern. And if you follow the pattern of reading your word and praying every night, I'm telling you, eventually it's going to catch on. And then those kids that you've been praying for, they'll come along. E iwana solo atu le na vaenga isi tangata to fa malosi ai tato o le taimi e to o mai e mafuta fatasi tatalo ile atua fai tau tu spaia sa ili le atua manu o lata mai. Awa le la o mai so fenka. So e ui lava la o le kui le o se kui o le mangu fe ai. A lo wa tel tonunga o le amatanga lea. O le amakanga le o le pule fa sa wa la lang. Langa ile world one order le o lo kalmoel kuspaia when you have time. I believe that this is only the beginning and the dress rehearsal where the government will come to a place of authority and enforce this amongst all people. So this is just the beginning. But for the rest of you, don't be unsettled by it. Don't worry about it. Why? Our faith is in Jesus Christ. Say amen. Wa leva na iloa tātou le upomoni. Wa e loa fo'i wa ia te oe lea nganga pa ia. Mea la lea ia tātou tū mawai pēr. Say amen. Say amen, church. E matusi mulmuli lea lo tātou vava aie le tusi leo e feso e whā. Whai upo e sful mal whā. Ina ia le to e tamani ni I tātou. O loo whelafua ina e pei o peau. Ma fe avea ina I matangi umalawa o taupu. I le pepelo tangata. I tonga fiti leanga ua saunia e whaasese ai tātou. Le ale wingo le tala le apostolo Paulo. Tu maule upo le tua. Ai sea, ia awange I to e tama ni I tātou. Le wingo le kala apostolo Paulo. E kai me kaunga mātutua whaaleanganga tātou. Ai whaafena mātua whaaleanganga. Whawhanga pia tātou le upo le tua. Le ala me aone to e tama ni o tangata ua. Whelafua ina e pei o peawal sami. We va ai se pe ol sami e alu o le longa me e a lako el makangi alu aku o la e fa pe ngal ka nga kai le ku mau upo le tua ai ku mau I me fa alongo iska nga me langa a saule ka nga ka malanga yem ka upu alu aku alu le fi o manga ya le isin ka upo o so aku yang alu ya ia pe ol sami e ka usu em ka upu le nang le me ku spaya e ya so nga kai e a maka nga feu ai ka lingo ka nga ka Feu e le koe fia whaalongo le upomongi, ai fia whaalongo I mea e whaafia I o lako loto. Ma mea le ia tātou mataala whamei, awane I maua tātou, ma whi awe ina I matangi umalau le tāupu, I le pepelo tangata matonga fiti leanga, ua saunia, we whaalongo, ua saunia, le alo wingo le saunia, e le oskama I sau ki Apollo, o mea walewang saunia ki Apollo, e whangai oe, e kui ai oe, mea langa awal kako wawa ai mawalalo, pe kako wawa ai maa le sau ki Apollo, e fai fo isinga malo sial kama.
Lai lo le ia le mea ngai ke iai. Maka kalo i le akua, ia aonge i whaasenga ka kou. Whaafea, e ale whamela Apostolo Paulo i, wawai le upo le tua. Ka le sia, o lau toi upo le ia te oe nei tai au. Wawai le upo le tua, ngā wa ia te oe. Ma ngai ia kele kala yoange lea, mo kou i loa. Ngā wa ia ke oe le kau whamakala aku. Laua kou i loa. A le mea le kam whai akuai, o lo e whai. O siu skai, ana loa, whai lo se suinga. Awa laval ngā fo iai, laval ngā halu marisau, laval ngā le kalkongu, laval ngā masal salo, laval ngā kau make, ai sau loa, whai finga ngalo le tua, tu mau i le tua, tu mau i lo na upu, ona e mau ai le ola e whavavau. I le swafo Jesu Keriso. Amen, amen. Lau atu tato worship team, mana el tato tulai aves tato whaftai le tua nei tai au. Tato tulai mai au e whaalonglong le upo le tua, iau le talo i whaamalosia oi. I leo se mea tau whaafefi ai oi. A nao se mea tau e whaamanatu atu ia te oi. Awa ai whaalei a tato au nanga i le tua. O le au a kaa le anganga le anga o le nei lau langi tamin nei. Ai pe antam whai atu, o le koe alu i whafo. Le au ko anga e kongu le ka le sia. Langa le se mea la alu ai fola langi. E fia manga o ia oi ma. A lau tatal mangkuol mea nga wha o soso ia nga whai atu ia Peteru ia Yesu. Whamai Yesu ia Peteru. Ua koai fia manga o alki a Apollo e lu oi. Ai whamai lo kala Yesu, ai wa uka kalo. I le kaimi e ke koe fo i mai ai. Ia e wha amalosia o au uso. Le wingal kalo Yesu, e wha o soso uma tātou e ki Apollo. E ei fo i kaimi, e pa ua i tātou. Ai whalongo i kala Yesu, i le kaimi e ke koe fo i mai. Le wingal kala Yesu, la oi loi e kaimi pa ua i Peteru tātou e roma o Peteru. O ia len te ena Yesu, he denied Jesus, he didn't fall. But Jesus said, when you come back, strengthen your brothers. When you come back from that test and that trial, in other words, this is what I'm saying. Temptations are inevitable. Failing is inevitable. We will have times when we will fail God. But this is what Jesus says, when you come back stronger. Come back. In other words, Jesus is assuming that when you fail, don't run away from God, run back to God. He is waiting with open arms to receive you. And when you come back stronger. Come back and strengthen your brothers and sisters. Long tell na potato netayao. Pese metato pese leo. Ya mana tunato e ko le to. Avelo pa ile to netayao. Hallelujah. Thank you, Jesus. We never promised that the cross will not get heavy. And then will not be hard to climb. He never offered adventures without fighting, but he said no.
mātou. Lau whamanatu mai e mātou le tua. Le tāu o le mātou tu mau ia te oi. Le tāu o le mātou tauwhi mau le whātua tua. Le mātou whamaro losi ma whina whinau mea I ngā ruenga le lei. Le tau sisi be le te talo, ma le whaitau hino lo upu le tua, au mātou iai aso e ngatai. Aso lo whea mai ai fo I le ananga le anga, tau ma whai e whase se iai mātou. Au le mātou whaalongo nei tai au le tua, ia mātou mataala, ia mātou whamaro losi, a o mai le whawai mai, a o mai le manatu le toi solo muli, ia mātou tu mau pea, ia mātou tauwhi mau pea, ia mātou pipi I mau ia te oe, Jesu Keriso. Oe lava o le mātou o le tama. O oe lava o le mātou whamoe moe le tua. Awa lava nei tula fo ina I mātou le tua. Ua mātou mana o mia oe e maise nei vai tau le tua. Ia toe whamalo sia le mātou whatua tua. O le mātou au nanga ia te oe le tua. A mea nei tai amana upu a tō ina le tua. Ia mātou wolo e whai. Ia mātou wolo e usustai ma ana iai. Mai a whaatino le atua la whi au e tuina mai nei tai au. Anga leila ulotu le atua. Peo le tataro Jesu Keriso I lato uma tantonu. Ia e lawe a ia I mātou mai le ama. Ia e pui lau whanau le atua. Mai a oa oma se mai te mawhaingo le nei namo langi o le tuina nama le tino le tuina nama le mata ma mea whaadio le nei o langa le atua. Awa lava nei whasei nei mātou. Awa lava lo upu te wina I o mātou roto. Ina nei mātou a masala I ati oe. La upu leo o whaima sulu I o mātou wae ma malama lama I o mātou ala le atua. Ia mātou whama losi la ia. Whai tau iai, ana iai, tu maupea. Baba ai atu le aso te toa fio mai ai. E awe ai lau e kare sia. Mo nei taimi ia whama losi ai mātou. Mai a mātou ngāna lue ma fia mai ole mai lau fio. Ia tu mau iati. Oe lau lava mi inga. Nei maso umai o le whakawau lava. And everybody say, Amen. Tani tato lau mai lalo. Thank you. May we see the presence of Lei ale tua ha. Taimi malava. Ia le tua ia. Taimi le tua le wulu man wila tato maftana nei tai au. Lo lava le sa I na ko fa manosi. After to for you to one friend of mine online tato live stream this morning. Thank you to all of you who are tuning in. We pray that God's word will be a blessing to you and encourage you in your own spiritual journey with God. Until next time, we do have a men's ministry service tonight, 5:30 Pacific Standard Time here in the U.S. If you'd like to join us then, we welcome you. But until then, God bless you.